Dawang Ji kenapa Ji terus bang ayah mai? Kenapa? Ke dalam liu pes ditlah sama kompanyo tuh. Kayak yang gede, kayak yang barong ini lu gede. Jen gede. Ada cewek ini tuh. Ibu, gini. Ceng Ceng di batis ceng di ceng. Dini ada masih balian. Bisa hilang. Masa? Yang lemah-lemah tepuk, yang pedang-pedang nesaru. Nya. Jero bonol. Yani ada balian marom lajah. Masa? Huling keramidan medlot. Cang besi ke Dawang Ji Nya. ini mle ada. Ceng naging nawok antit yang black or white. Joni Agung dekat. Ay, itu betara tuh. Betara? Nak nyungsung. Nyungsung apa? Nyungsung itu betara rambut gimal sedangnya. Masuk ke Pana cang di luar negeri masuk. Serius? Ceng nawang. Di Jepang. Masih. Belanda. Sing Di Jepang pasti. Sing. Kan Cimang ngoyong di Jepang bidan. Mana? Uyak Hah? tsunami lah itu. Sing itu. Di Australia soang. Di Perth. Sing. Di Jepang masuk. Di luar negeri. Tadi bisa. Di negeri sing nan. Swasta itu cuma bener-bener. Besar batis cang ki. Ada gitu? Ijak cisan kenapa? Saja. Nah, bener apa kok sakit? Itu kenapa? Saja. Nidak sedang neno. Nono. Ajon. Weh, lain babatnya sakit ya. Udah mau sini. Merdeka. Terus meninggal ini 6 bulan. 6 bulan yang maluan, tahun yang maluan. Begitu jangan mau bayar dini kan pun langsung nah. Ada gitu. Bang terus mang ayah. Dawang Ji kenapa Ji terus bang ayah mai? Kenapa? Ke dalam liu pes ditlah sama kompanyo tuh. Kayak yang gede, kayak yang barong ini lu gede. Jen gede. Ada cewek ini tuh. Ada yang ini. Cang bu gedean cang barong jarang deh di gedung rumah. Adi bisa. Nyak muyin cie. Coba mentakon ben. Adi bisa. Nakal gitu ya. Ngakene barong jarang do merebuka kedong busan jak saling delik yo. Wow. Apa wow? Juma nak masih ngodalin sama si Juma. Modalin cuma Disanggah. begitu. Rumen sang mencelak sanggah. Ternyata di kemulan sing di betara. Daksino. Apa di betara daksino? Menapa? Sing mesti betara kemulan sang. Apa isinya? Siap no. Berbuka sang membawa sih dok. Ingin. Pak. Aneh beten langsung mensaut. Kengen. Cek. Berarti tata ng sangyang Celuluk apa sunok? bagubrog umi. Apa? Buruk banget. Do ketuang nanang cang dong. Nanang yang paling beda tuh. Cikan dari Mangku, Banyu dari Mangku, Padot Lenyu rencana dari Mangku. Dabang. Cipangkudem Liwindan. Po, Yenji. Cepok Padot langsung Padot ini. Padot Lenyu Pangklum Windan sing hidang-hidang Adi sing. mencek terus ide padahara sing hidang mencek dah. Adi sing. Mulus terus itu. Pengawak nulu apa bedana lengar ke jana mempok? Maksud sini Apa bedana lengar jana mempok? yen lengar sing mabulu yen mabok mabulu. Maksud sini. Men kengken cara ci. Nah, lengar jana mempok apa bedanya? Apa Kecerdasannya beda. maksud ci? Keuntungannya beda. Melenan tuh. Ye prestasinya beda. Di jere padut lenju tuh lengar gitu. Bongelah prestasi. Apa apa dah? Prestasi. Coba apa frekuensi ini? Boten. Apa frekuensi Bung Perci? Apa? Prestasi. Coba. Apa prestasi nih? Apa? Boten lah, Pok. Yen ci mempok boten lah lengar. Bisa aja. Patut Yen perbedaan Padot Lenyu ngajak sengah Wangji. Apa? Padot Lenyu taen menang dari perbekal. Yang sengak. Kalah terus. Berarti sama-sama taen. Taen kengken. Ya taen menang, lo taen kalah. Jero gede. Belos beten. Nape ning kalah do liwat pidan to. Oh. Yen jani calon arang satu ak. Calon arang. Pang Mocino calon arange.
narang judulnya sengap ngentut. Tadi gini. Put ketomang. Banyak selam celana narang. Apa satuang? Semedon di diang sana wender di kiri widangan cakat. Banyak kukuh. Sapo sudah. Sani uning. Dijo tongos konsumsi. Kang to wale-ale kang ulituni masih. Dodo ale cangbo langsung si malu mansret kopi. Langsung surudan betaro. Boy, donasi yang dimetekep misi dupo, abun dupo. Jangan banyak pada kanggo gini kanggo sudah betaro kanggo ketemu kadencang sambel tuh. Ternyata abun dupo. Kang dohong mas ya bosan. Niki surut ento betaro niki. Yentan kayo kene rayone kene talo cuma gitu ya. Buku cuma kalau enak asalnya demi gerak. Ani mak cang apa senang. Cing ale tongos boleh makanya jani ini nak beda. Beda. Tinggal uling segi penonton beda. Seni penonton beda. Makanya gume ini po, gume di kukuh nenek gume hebat. Hebat. Iya, nilai banjir dini ngidangai calon arang. Boy, dijogin banjir. Miloh di banjir, di gadon rumah yo banjir kayak jani korban sing bakar. Kuda liun korban. Lu itu. Nak gelap sengalih. Adik gitu. Nak pak pemimpin yang ngoren dadua kan kobrane. Korban. Tuh bo dadua kan mudah ngalih bien. Mendadua keke maksudnya? Lo jak muani kan. Ada. Cuma situ alih mulut Bandung. Bang. Kan maksud sini. Yang ciwanen kapok mah. Ada. Itu nongor terakhir itu tinggal semedoni pedampiak. Pemuda penabuh. Bajang-bajang, gandang-gandang. Truna. Oh, anak-anak membunuh anak-anak. Membunuh ane dua-dua Khusus. Jero mangku khusus. Ane man mekemit pinjep khusus. Ane nyetop jalan khusus. Asal budini man ado karya cek pasti cang uli kangin itu kelot lah kuang. Adik gitu. Oh cok. Di ini geng orang mesti sponsor. Apa? KSU Manas bersama Desa Kukuh membangun desa. Dan juga Kopi Bagus dan Dana Smart. Begitu juga ACK. Nama ACK? Apa? ACK? Apa tuh? Ayam chicken katos. Karena sinto dar cang malu. Sate lilit men ari. Oh bibih nyangkat, ungut nyangkat, maya sekat. Nyen Maya. Si maya. Kemudian cang urin si maya tuh. Makudos Jika Anda perlu urutan dan sate, hubungi Jero. Malu-malu dia kucing. Malu-malu kucing dia. Cang sing bani kuda liun jero di keramitan, kuda liun balean di keramitan onyo panien cang. Hanya besi cang sing bani. Nyen, Jero nyen. konjre. Nyoh cang. Jadi gitu. Nak napa jeleng tuh. Nyenan semang jeleng cang nampanya. Jero koncreng orang ci. Jero dasaran. Nah dasaran. Lakan ke bunyi dang ngilihin sate di banyak kupuh mandung pun. Ini mau kudus di muka cek ayang kajo mau kudus. Yang itu mau ubat, yang itu ngatin raga mau ubat segar pasti. Yang jumacan mau ubat pasti sing segar. Ada gitu. Bukan dia nak mau ubat pitu dasa mati. Daso. Oh kalau yang ada belum mati no. Bu jelas tuh. Pengen. Iya mon mau ubatin bisa segar. Maksudnya? Papan sih kan asam urat nu keras kini berjalan. Oh samurat tuh. Bukan dia kerauhan. Bosan cang sengaja kamu. Iya panjul marot oh mah selet apa papan kapok keraung gitu kenal. Saya ngomong-ngomong kerawan, cang jejo sih. Dijejah. Busan tele ajak kutus ngigel, ajak telus kerau, ajak telung atus kerawan. Ada bisa. Cuma cang yang busan sekan kerawan dong. Oh itu? Yang cuma cang dong sih. Bukan bisa ganjang aja numat. Ide bedaran apa perdiwi kerauhan? Kerauhan. Ibu, masalah ibu. Sing sadar-sadar. Pak Encang ya. Ada sing ibu di ini. Bapak. Cuma jangan menggenep model kerauhan ada. Tinggi. Ada kerauhan sadar fashion. Maksud dia? Sedang kini musola bener ada. Ibu, ada ben gini kang. Adik gitu. Sandal nih kepekles. Ibu, kini. Tuh. Tinggi. Cing cipatis cing Dosekan do. Makanya
Yang subuh nyatuan jalan orang fenomena kerauhan. Wih, kuren cang ngerejang kerauhan, banjar kerauhan. Beh somong. Iya kuren. Yen ini yang sing ide betara pewayangan pra ide betara rangda masalah sing kerauhan. Iya, sing nawang kuren cang latihan rejang latihan sing tahen. Hah? Begitu muruk ngangon YouTube gen. Tiba-tiba udalan di pempatan. Men? Hujan di pempatan di balai banjar ngigel. Konyo kini ngerejang, kini ngerejang. Terakhir mantongos Kuren sini mampelan lah di balai banjar beten pelangkirannya ngoyong sini betul sini beten pelangkiran sedang bergerak umum masih kongseng nah ada tapuan beten pelangkiran tuh buya aja umum mas samrak tapuannya kayak ngerejang samrak dan nepok mangku udah digeruduk Adi masa mangku tadi kan udah mau di tol di ngoyong tapuan yen memantre pelih sing memantre pelih bisa orang-orang nyot kena langsung tojos di mangkut dadi geruduk mangkut dini ada masih balian bisa hilang masa yen lemah-lemah tepuk yen pedang-pedang nesaru nya jero bonol ternyata benar po pacak di Keramedan nernak balian gitu wah ada balian sing ngoyong-ngoyong nyen terus lungo kan nyen deh jero mangku jange jani ada balian maro melajah masa huling Keramedan medlot cang besi ke cawang sih nyen nyen ini meli ada cang lihat saja ada balian ini cang besi ke sing balian cang dini nyen pasak wadah do getakutin cang besi pan pas orang ini je dagang wadah kadencang daripada aja sing ane dulu asal iyo aja bermasalah nyen bagaimana ngewadah langsung liu berarti balian ini Liu balian dini Pak. citaen nepuin celon narang yen baronge mesolah ane ngabeh baronge barong kan modelnya tuh pak di barong nang ini citaen nepuk barong menjaket nyen itu delon barong kadang bola-bolaan not nang sih nak itu gumi kerambitan wah wayah makanya cerejani itu cang makanya tapi cang heran adi bisa cinidangi kali Banjar Kuko maksudnya nyen ngorin waktu leju menugasnya di lapang adi bongana cingigel sing bangkon nih adi bisa yang buang undangannya teko gara-gara cang igel jadi undangan kan bertara kan cang bukan aja idonyo nugas nge acara di Keramedan cising tadi gigel sing adi boya cising gigel tuh ngujang jajak kotak cing ngemang ide makci maksud aku dan bocah nyumbang sing baca tapi aget masih cang sing igel adi gitu mancang legai itu mas lain ini cang igel bejago pasti ngigel payu nyumbang pulut mati cang ingal benci nah sing nana sing kengken Matias dong karo apa orang itu bahagia aja sih gitu nepuk cang sing mati gitu sing maksudnya cang turut apa dandu berduka cita yang prihatin apa prihatin cang prihatin nas dong karo nang apa bapak nugan mati kan dia masih mandukungan apa cang gedak kecil mau brengsek apanya brengsek coba upload cang di Facebook bapak cang Facebook aing enggak bapak kan lagi pes tanah cang maksudnya tahan lagi pes ya ibu ya sih Facebook ada aneh Facebook media sosial tuh Facebook ada. coba mungkin amore ngacintio bapak ketika cek limang tali nak demen bapak mati bu di demen kan masuk sini konyang kene oke gitu nak nge-like tuh mulai itu sing demen kene nah hari ini mau mendoakan milu Parayu. amore ngacintio makanya cie jacang tuh cocok memunyi bisa memunyi kita benar jadi kapuk kan sing saya bisa coba yang bisa ya Nyak sing tuh. aja nya Nyak sing tuh harus mewintan malu. Yang sing nidang masih nyak itu harus matiang bapo malu. wih pengen tadi mangku mati ang bapak mo ini nak mau mati bapak nih tadi nggak kabar ada mangkuk krebek di mengui atau bien tuh po kamu lihat pinaging nawak antit yang black or white Joni Agung deh kau Ay, itu betara tuh Betara? nak nyungsung nyungsung apa? nyungsung itu betara rambut gimal sedangnya Tapi tawain sih ane paling hebat sih Jeci ane paling hebat bukan Cang menyen paling hebat sengap
Ate bisa cingun ken riawat. Riwayat. Iin cara jani di odalan di kuku biasa, odalan cuma di Banjaroni biasa. Ngai Cilonarang biasa hanya jumane sengap. Ngai acara ngedeglinge Pedudusan Agung sih. Ijo. Geus nih tuh. Di pusat sih. Pungut Cipuro puun do. Puun. Ade bisa puun. Api ya do. Bocah yang ngeranang apa ya? Dupo. Ade bisa dupo nih ngerang Iya pun. ci sing teh nepuk gede jadi nyotot dupo cotot keto abo mau gede ngai ngapo da ngai sepun. Hah? Mencelep di song-song purone do. Pada itu, Di kayu ning sut atau diduk ning sut mau kudus pun das. mana sih ada mangkuk itu? Mi mangku cai marah milih mangku baru. Maksudnya, Karena cang wakil kalian cuma mi mangku nih soroh pergi dong. apa hubungan pura cipun ulian sono pergina mangkuk sini? Nak mangku istri pun nepukin mengapa dana gedong mau kudus. Hah? Kini mangku istri. Adi ado andos ditu. Krepet mangku lanang asane gedonge puut. Ada mangku lanang nyemak selang langsung ngoyong malukal siam pangengal mati. Kecerit ye pame mati. Pemadam dulu ini. Nelpon pemadam ternyata rupet pemadamnya pergi masih. Yang kere. Ngidupang mobil nguing semprot belah pun gitu dong itu. Tapi kan luwung pergina aja mantan pergina ngonci mangku yang cuma aja di Banjarwandi jadi ngap mareng ngai pergina aja. Marungnya aja sekat Biye hebat generasi penerus bajang-bajang. harus generasi muda. Wah muru engal cepet ngikil duwek megendeng duwek. Cang bang aja Banjarwani. Iya. Dini na ako na penganti juru sugi barong nang lenju kuna di barong. Astaga. Nelenge kan barong ya salo sengkulung laib kuli. Ini Asal nyimar barong mesrot. Berarti dapat taros sang yang licin melingih itu. Tapi nadi ini mencari jumajang do arja baru-baru. baru-baru. Wih bajang-bajang ane umur 19-20 tahun. Kita begendeng nih. Adena mangke. Apa tuh? Tuh misi kena-kena. Cuni mangkon cicing tuh. Sing kan misi kancut. Kancut Becar. Saja cara munyin sini gending nih gitu. Wah ngigel muru apal, gending nih apal. Makin ngigel sengkala gede. Ikan. Makin ngigel balik didok man. Boleh didok. Igel nih inget, gending nih ngisap. Begitu gede. Demang nih bener. Demang. Gending nih pelih. Ikan. Rami ongker, ongker, anjir. Teko alit balik dawan sih gengen. Ikan. Dung sahur. Apa tuh? Anomali. Oh aduh gitu. Iya panak belincangnya balik cuma anomali tung sahur. Ada alit tahu? Krokodilu tahu? Tahu apa enggak? Yang terbaru ada anomali trilalilulilalidang. Halo, Sing ada cengengai Jani dong ngawak-ngawak. Tapi alit kene duwek jani. Duak-duak ya. Apa pebalih di YouTube pasti ngidang menyerna. Sekan dong. Makanya irago alit tuh harus ian mebalik YouTube harus tomosin. Piciro panak canggih menjadi. Panak ciri. Uling semengan kadi sanjo main HP. Bidan covid masuk sing. Adi bisa. Wih, bukan kenang jadi masuk. Oh. Bukannya banjir bensin masuk ben. Bener. Ngai aplikasi cuma luai di burugan banjir ngai aplikasi. Hebat panak ciri. Ngai aplikasi bidan kan ada aplikasi Go School. Go School ada. Ada Gojek. Gojek. Panak canggung lah aplikasi baru. Apa? Goblok. di luar negeri ya sumpah Oh nyidang kang uang negeri di Tabanan ke masuk bukan? Pana can di luar negeri masuk. Serius? Senawang Di Jepang. masih. Belanda. Di Jepang pasti. Siang. Kan Cimang ngoyong di Jepang bidan. Mana? Uya Hah? ya tsunami lah itu. Sing itu. Di Australia soang. Di Perth. Sing Di Jepang masuk. di luar negeri. Tadi bisa. Di negeri sing man. Swasta itu cuma bener-bener. Apang seram meng teh, tak calon narang nih. Iya, sing ada untuk gitu tuh Ini masuk dah jadi semaker. Betul. SMA Negeri 1 Kerauhang.
Pidana Cidong kerauhan. keraum. Saja yang di Semaker masuk kerauhan saya. Bidan Dan nugas cang konen masuk SMA saya nak kerauhan. Setelah cang masuk di Semaker sudah kerauhan. Ada bisa. Nak cang macam-macam nyonyo di kerauhan tuh. sudah gitu. Weh besar batas cangki. Ada gitu? Jejak kisahan kono. Saja. Cing bener kok sakit gitu kenapa? Pangkene carane patis to bang mimbese bang patuh. Terus jen mesti. Saya sedang menjalankan kencing apa? Kena. Adik kita punya cie? Kenapa sakit dong tomuni cini? Saja. Nidang sedang neno. Ajon. Weh, lembab batas sakit ya. Udah awak singin. Ya udah. Ngagukul cini ingin. Ada. Yang lagu mie. Ci. Ada. Janganlah. Yo lah jadi kayaknya carane ini satu udah lantang sajan Jam kuda sebuah. jam 1:20. Sengap, kapuk. Siap malu nang hitung satu lantang saja cipto kan duri. Nyen orang Cipeto, nyen orang Cipeto. Ci babatis yang sakit tidak kan kapunat. Nyen orang dia jejak. Yo jejak ibane batis cang jejak. Saya samping na batis sisan yang itu jangan cibatis samping yo betawang awak ne gede. Tunggu jangan Cipeto kan milu. Si gure mau peto camai. SD cini. SD apa? Di SD kan man petala teh. Oh, itu pelajar peta dan singai-ngai kan. Nyen sebenar cine. Nyen sebenarnya menilai lemah petang iri puri singar kada mau nyegelah dini. Kayak tayan sing kepuri. Adi ke puri apa kan Ci? Puri apa? Raja. Adi puri raharja. Sekan badan sakit. Sekan anak cio. Ubaden jelas. Gedep nih tuh. Yang nak kucing ubaden. Jero yo kan gelam. Ci jero. Yang jero kucing ubaden. Jero kan gelam. Dajil. Adito jin. Adito jin. Ngap. Kaden itu penasaran dia. Iya Ngesap biasa anak penasaran ataan ngap. Oh, Bewok bungut cine. Sekan aci mater kita jak gusten cine. Ci si bisa matur ngap jero mangku nih not. Oh, tadi mangku ya jadi. Oh, yang jadi pang singkat kungap. Tuh naik. Kungap, Yang biasaan panjul. kunjul, Kita bukan lo. Yang tiang. kupo, Kupu mah kupu kaden kudiang. ulang tuh. kungap. Engken Pak Gusti. Bungut si bagus tuh ya kan. Gusti. Kone Gusti. Gusti Pate. Gusten cai nyengceng ngejaga dini pang Cinawang. Pang Cinawang nih, sebuah nih ngemaling ceng-ceng di Rio Sabo. Bungut si maling cengceng orang Ci dedong jagat sini. Oh, tedungan di busan beli 1 4 manfaat tuh. Bungut si. Cek milah ada nabang Ci satu. Nekan nyanyi batis campur sakit. Oh, pedalam nah timpal Ci kebat-kebat sakit batisnya sakit tuh nih. Kain cang mangku desa mangku dalam sing. Ngoyong belum nen merot cak belakangin merot tepuk cang tunang cang no. Cen. Dahlia. Weh dahli. Onyo akuin si tunangan. Bu Ci. Barak kepiah-kepiah nang ini. Bu, Dawan siapa tuh? apa tuh? Pemancar. Bu si kebiak ada jane. Tepuk. TPA pun. Ngap nyul po. Ya. Gelalakan medal siaga Ci. Nah, gelah bos siap masih. Gelah apa? Gelah cange. Gelah cang hijau bacang ni. Anggo juga kena ciwi, juga kena ciwi. Iya cek macai-cai ngatan Ci kedang pasang keng nges ke bungut Cina. Tuh, jangan cai masih cai. Gelah nak gusten Ci dah tadi macai saja panjang ini. Naci maro Gusti. Siapa? Nih Gusti dagang es daun nih. Jangan calon gagah, cacing sombong po. Gusti Aji dan tu. Nah. Suti. Cipto kan ci mana nih. Mi peto kan bungut sing ngai kan. Bungut cupit nenek. Kedak basah. Adik gelah gedang kan Ci. Laksana neng astawang sang yang suk semang. Apa Gusti sini ngap?
Sing Gusti nih. Nyen. Gus Edi. Gus Bako minot. Si gara-gara nih. Ayo punya hidup benar si bangun mit. Awak cimun gede ya. Yul. Wih bungut sengken. Yang. Ada cipulas kata jadi nih. Nyen pulas. Tung idam mata cini. Nang keginan nato mulo ngidam. Sing mesin dele. Dot mengal cangle. Ayo. Aing bacek. Bungut. Dibaci kene. Min si mati nih. Nih Bang Yul. Nih. Bu, mata anjing kiap gitu. Ben kupu-kupu nyelap mata anjing. Cek kupu-kupu. Apa? Gusti dia udah Apa tuh? peluang ada no. Wih, bungut sih gitu. Mata Awak sih ngomong di ini tuh boyane. Sing bate semenjak mata taplak Oh, beruang. itu karmo kadang sing ciceh kadang ci. Barang sih yo mai. Ada sih barang. Kaya kelom kene karmo. Ya, dan mau nyet aja sih mau main sih. Ayo mato nganga. Nah, bang, tak sekengken ngayah di sini. Ngangah bang tahanan di sini. Ngai-ngai gitu. Cakal ya malu. Nah, nguyong. Nguyong. Cak sakit mau. Itu malu kena batuk konen ten ketomblok motor. Ajan ci. Ngam. Sang laksana keken. Ya, ini lama sholah. Hah? Ini lama sholah. Ini masalah. Kelah. Hah? Oh, ci gendeng. Oke. Oh, iki gendeng nih. Balik. Luwer katien. Tato serangan. Nah, ulicaran. Sal. Iya ya deh. Apa tuh? Si Yayade apuran situ. Moyo lali. Asing Banyuwangi. Bisi ke Banyuwangi ya kenong. Jaman baju kini jek ceranoman deh bodas. Oke cerah nomen beli nih. Jam li. Di Senggol lo. senggol. Monas deh. Tikiang takut. Aku degen. Takut mulai yuk. Di mulai maro ci pesu sate kan berduang kotak sama ci itu. Dona kasar-kasar tuh. Itu sudah deh. mangku tuh. Yang tuh meriki mau dados ngama. Oh, Yang tidak. ke mangku ampunan di Kang Kenten. Oh ci mangku ya done. Mang. Ciben. Tayan tuh antam nak. Bubungkusin. Kini jenang nak bagus secara toke jenang ci. Kira ada 2022 ini mata akun tuh kira. Mama, Apa orang? kan maksudnya nggak bang. Main aja dari para sudah dijual ci. Main. Mesti lah bang Kang. Sing. Pokoknya nggak sakit teh batis besakit nato tumpal lagi bikin nih mak bang Kang. Cek ngemik-mik di diancurin main kan Main, kecewa main. saja. Saya boleh ngeliat Cek dongos tuh, joh saja kemudian kan tinggal itu joh saja. Aja apa kada gawe jojo saja. Cocok saja, nanti tiap 6 bulan ngigal cocok. Maro cibusan ngigal bawa cibuman sesari biar cing orang jojo. Ngayah tuh. Oh ngayasan. Terus gini, itu jaman suara itu ngayah. Oh di itu man suara. Tuh, Oh, kan. Jumat tuh sing bani milih. Jangan sing jangan ngomong ngigal. Teh man suara kan itu. Man suara gebuh. Oh gitu. Masyarakat ini man sih. Dukung jangan. Oh man dukung. Asa wae. Tapi lebih liu follower gending daripada follower pemilihnya sengap. Maksud sing ngomong Karena gending citok global. Oh nye dari kene artis gending itu. Rain ben maning, Hah? rain ben maning.
Rain Ben Mani. Tuh penyanyi ya, Rain Ben Mani. Rai Beni. Rain Ben Mani. Ijo ya udah cicik jo saja. Pernah becit tomplok unur-unur. Tadi unur-unur. Apa dah? Belulula apa rasa? Apa beluluang? Beluang. Oh beluang. Kenapa beluang, Dot? Oh, Kenapa? beluang? Kenapa namanya beluang? Kenapa beluang? Karena dia demen Weh nak bawa mie Adi nang bawa orang. Nang bawa masang mie. dijadiin Kenapa Madan beluang? Kenapa dan beluang? Karena binatang itu muncul dari B di pengeluang ini pesu. Pengeluang. Di beluang. Oh. Pesu yang ngendih ulin kukun nak mati dadi kunang-kunang. Oh. Yen kupu-kupu, Yen kupu-kupu uling di roh nak mati pesu dadi kupu-kupu sama ke sarini. do ni kepireng na do ni na yen sengap liu nawang beburon do mara beburon ane pesu So ling mara ane pesu nak mati beburon apa takon tu? oh yen celeng, Yen Wah. celeng len adene simul ane madan ketamasan makanya nak di Bali tu nampak celeng di penampane sing nampak celeng di pengejukan. oh gitu. Nah di Bali jadi liu gitu di pengejukan nampak celeng nak ngejuk negul bungut negul batis ngikat ucapan ngikat perilaku mani di penampane korok. Using mesiksa ya dan owai ya itu metegol Aku bungut. nak mau berada wadane. Apa dong? Kene ya. Cica pas kreatif ada jing enggak. Gitu. yen mau nyen kata sengap une Yang kata Engken. tongos sing awak sing munyin cicing Bali len. Oh, len munyin. Len munyin cek-cek len munyin toke ada artine. Apa den untuk? Iya munyin cek-cek tuh ada pertemuan rahasia cek-cek munyin. Oh. maksud si ke pertemuan rahasia tuh Modelnya nak ngortang timpal gitu tiba-tiba mau munyin cek. Ada nak ngortang timpal. Oh. Jadi misalnya ngortang agama Engken ada saut nih. itu munyin sugro sanya ngaji tapi sing ngadi ngawak tuh. Oh, sen tadi. Yen kelon kaos cek munyin itu raos bogok yen kajekangen mara raos patut. Oh. Banyak patut raosnya kisidang cek kelon kaos abu kajekangen. Ben tuyo cang nyemak cecak malu le daun-daun. Iya nak ada nak mau middle len munyin cek-cek. Engken munyin nih. Ya nak mau middle. Oh. Sing cocok artinya. Oh, sing cocok. Mecelep di kamar yang alih kamar di penginapan Nanggun dan munyin cek-cek. Biyen munyin cica. Oh munyin cek. Oh, Toke nengok oli bedur. engken. mau kengken mau oke Seleb-seleb toke. enggak Lagi bagian. Beda-beda. Beda-beda. Bangpo. Misi bedet-bedet kok nih. Ini si Duri ini demen kan. Deman. Bangpo. Hobi. Opi, Pi. mangku sing tadi Mama. mungkin. Sing tadi yen subuh lantas di kamar suwut Suwun di kamar, pesuli di kamar, dongkang bumetakon. kengken. Pangkudo man, tapi bahasa dongkang manggo. Kan. Ambil neng ini seleb-seleb. Berapa dapat? LPD. do mara beburon ada ben yen kuluk len satu anak be sengap liu nawang niki mundu Menyamu jangling darmo. angling darmo Iya. Dudu, tidak dia bangun tuh kerja terus. Ru. Ya kengken munyin celeng aja nih nih. Warna celeng tiang daun tuh kira punya Kengken. Cici, celeng apa tuh? celeng sange Celeng sange. sarange. Oh, sange. Bangun. Miro, puro. Jerakan yang Tadi apa ngap? Mantri cang. Cang payeyen timpal cang. Lah cek tadi mantri, cek tadi calon kagal loh yo. Bang ya tadi mantri. Anda di dokter nih. Mene tadi apa? Pasien. Aduh, yen kene pasiennya mati benan apa mun penusang nih? Bah, horen ngap yen cang mati sing perlu ngaben Iya tidak apa? ne mati sing perlu ngaben siam mengesgah nata tunyel. Bodoh di apu. Yen cang mati, Hah? mani yang enang siliang supapasa siliang kereta dorong tuh. Apa ke situ tunyel. Yen ne mati gampang. Engken. Teplon jemang seret lebeng. Dek. Udah sini gede. Ayang, dek. Masih Masih gede. paluran di teflon ayang. Maju. Maju. Ulo bubu ini. Undur jak ngigel mone bang karpet. Ajan tuh cok sat mai. Uyong po. Tuh jenis memargi dan bisa tuh. Itu komprok. Cek. Yung. Deleng mungkin. Itu yang Udah tanya munyi jelek abis Ben lagi pesun tuh. tuh ditowas mau payas ngentut gen. Nah, jadi kengken sampul landas hari modal. Sarang